Munasqa wawqimasi allin hamusqa kay watejmanta, kay programación vida plena nisqaman. Maypita kay chunka p'unchaykunaspi noqanchik tinkunakuspa kasun. Mañarinapaq señor ninchikman salud ninchispaq. Entonces noqanchik parlasun kay p'unchaypi maychus chay salud y sus principios. Mayqan kasan chay pusaq principios, pilares fundamentales noqanchik mana onqonapaq yuyarinayki tiyan. Aswan importante prevenina ichari ichapis noqanchikqa ma prevenirqanchikchu ma kasuruwarqanchikchu kay 8 remedios naturalesta kay tiempotaq onqoykunasniyuq kasanchik. Chayrayku invitayki munasqa wawqimasi kuska uyarinata mayqanchus kasan chay 8 pilares fundamentales. Parlaspa kasayki yakumanta. Ari, yaku aswan importante noqanchispaq munasqa wawqimasi porque imaynata autos purispa kangu kay gasolina, diésel anichari noqanchispaqpis yakuqa aswan importante porque cuerponchik entero casi astawan kusqanmanta yakulla. Chayrayku qanqa yakuqunayki tiyan cuerpoykiman. Ajinamanta oxigenanqa tukuy células ninchiktaq allinta llank'arispa kanqa ukunchikmanta pacha. Chantapis noqanchik parlasun descansumanta. Ichapis kay puñuy mana kanchu noqanchispi ichari. A veces trasnochakusanchik mana allinta puñuykuy atisanchikchu. Ichapis yuyayninchikpiqa mana tukuy clase pensamientos tiyan. Pero importante descansoqa puñuyqa porque chay 8 horas puñuypiqa cuerponchikqa watejmanta kallpachakun nisuman regenerakun células, órganos. Chayrayku k'ayantinqa noqanchikqa kusisqa sayarispa kanchik ichari. Chantapis parlarispa kasun ejercicio manta. Ama qhillakaychu ichari noqanchik mana qhillas kasunmanchu. Noqanchik por lo menos 30 minutusta sapa p'unchay purina tiyan, ejercicio ruana tiyan, aysarikuna tiyan, allin cuerpo kanapaq. A veces nin investigacionespi demostrasqanku imaynatapi kunachus purinku 30 minutusta sapa p'unchay chayqa ma depresión, ma estrés riqsinkuchu. Imaraykutaq cerebroqa nin puriktinchikqa liberan, kacharin sustancia importante endorfinas nisqata. Maychus kallpachawanchik, pichawanchik, umanchista lluknichiwanchik mana allin pensamientos kanchu munasqa wawqimasi. Chantapis parlay munayki maychus kay luz solar nisqamanta, intimanta ichari pikunachus sayarinku p'unchayqa rikuspa kanku intita entonces cuerponchiktaqa purichina tiyan inti rikuyta. Imarayku porque yanapawanchis intiqa absorbeyta nin kay vitamina D. Aswan importante tullusninchispaq chay vitaminaqa, calciupaq. Sigan pakakuyki wasiyki ukhupi chayqa mana allintachu ruwasayki. Imarayku mana allinta tullusta fuertesta qan rikuykichu. Entonces yanapanayki tiyan. Ima hora entonces lluqsinay tiyan luz k'anchaymanri porque ruphay fuerte ichari antes de las 10 de la mañana nin chantaqa después de las 3 de la tarde. Chay iskay horariospi qanqa atiyki rikuyta luzta k'anchayta yanapanasuykipaq tullusniykiman. Chantapis munasqa wawqimasi aire puroqa aswan importante. Noqanchik samarinchik aire puruta chayqa pulmonesninchikman yaykuchinchik chay oxigeno nisqata. Chay oxigenoqa importante kasan porque yawarninchik glóbulos rojos hap'iytawan kay oxigenota apaspa kasan cada célula organunchikman. Chaykunataq ukunchikmanta pacha allinta llank'arispa kanku sipas guapo noqanchik kanapaq. Entonces importante samakuy aire puruta. Ichapis noqanchis wisk'asqa ukhullapi kayta munanchik pero kayqa mana nima beneficiuyuqchu. Taskirispa kasun munasqa wawqimasi parlay munayki nutricionmanta, allin mikuymanta.
Imatachus gan chiklaygi mikunaypaq chay kikin kanqa cuerpoyki. Imatachus gan chiklaygi mikunaypaq uyanaypaq chay kikin onqoykunasta k'ayamincha rikuyki. Yuyari, ñawpaqpi señorinchikqa churarqa fruta, verdura, cereales, granos, allinta alimentakunapaq kay pachakunapaq. Pero noqanchik kay tiempoqa tukuy frituras chay mikuyaykunastaña chillaspa kasanchik. Ama chay kananchu tiyan, porque kayqa wirayayta apamun ichari, pikunachus mana ejerciciota mana allinta mikuqkunaqa wirayanku. Chantapis mana yanapankuchu yuyayninkuman, porque depresión, estrespi urmaspa kanku. Hinallamantata parlaymunayki temperancia nisqamanta. Imataq temperancia? Equilibrio. Imaynata noqanchik ukchakillayuq sayarisunman ichari, equilibriowan mikhuna tiyan, equilibriowan uhyana tiyan, equilibriowan ejerciciosta tukuymata ruwana tiyan. Mana de un día para otro noqanchik ayaminchamantachu cambiasun tukuy imata. Uchikamanta noqanchikqa yanapananchik tiyan cuerponchikta equilibriowan. Chantapis confiaspa señor ninchikpi. Confiana tiyan paypi, porque payqa creawarqanchik, ruwawarqanchik noqanchikta. Imaynataq pay ruwawarqanchik pay yachan imachus allin noqanchispaq. Chayrayku practicana tiyan kayta sapa p'unchay. Ashka investigaciones ruwakunkuña, imaynataqa kay estilo de vida saludable Iglesia Adventista practicasqanta pikunachus kasu ruwanku kayta chayqa mana riqsinkuchu onqoyta. Chayta niwanchik kay libro de Proverbios capítulo 4 versículo 20pi. Atiende sumaqta waway kay palabraspi, amataq qanqa mana uyarikuychu, porque kaykunasta kasuyki chayqa cuerpoykipaq salud kanqa nispa. Munasqa wawqimasi uyarispaña kayki, imaynata Diosninchik qawarqanchik kay 8 pilares fundamentalesta, 8 remedios naturalesta practicana tiyan. Satanaspis kay tiempota allinta payqa llank'arispa kasan. Noqanchik wasinchik ukhupi quedakunapaq, ma ejercicio ruwanapaq, tarde puñunapaq, chantapis mana uqllanapaq yakuta, gaseosas chaykunallataña miski tomaykunas munanchik. Satanaspis sumaqta llank'arispa kasan, imatachus noqanchik mikunata onqoyniyuq kawsanapaq. Chayta gustuta payqa ñanqa atipani nispa. Pero qam ninayki tiyan atipaqsaq señorpi, porque kay p'unchaypi noqa purimusaq, yaku ullarimusaq, chantapis kasu ruwasaq, uchikamanta cambiasaq kay vida kawsay vidayta nispa. Chay yachay karqa kunandiyapaq, k'aya noqawan tinkunakuspa kasun kay programación Vida Plena nispapi, mark'ay sapa unikichispa.